Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhleko kaNgcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo isizukulwane senkumbuzo lokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bantwana baNkulunkulu sizocela ukuthi isuthi yonke isuthi yonke ithinte phezulu enkinobheni ukuthi ngabe ifasile na ngoba kuyenzeka kube ngephutha ukukhohlakala. Amen. Bantu baNkulunkulu sizocela ukuthi kulomzindo basesifikile ofani nemizi eminye yonke sihleli sibona kaNkulunkulu wehluke kakhulu lo mzi sibona namhlanje. Amen. Abantu bangathi mabezela bengezi ngoba bezohlola ukuthi sizohlola ukuthi lento iyiyo noma yiyo na. Beza umuntu ngoba eze ngeqiniso lokuthi uyazi ukuthi khona abakubo la uzela abakubo. Okudumaza kakhulu bashumayeli benkosi, abashumayeli bayawazi umthetho wala ekhaya, ukuthi umthetho wala ekhaya wathi kusukela unyanga yezulu kukhulunywa ngendaba ukuthi ngesabatha abashumayeli bayabhinqa ngesabatha kusho uNkulunkulu akusho umuntu kodwa kwasho uNkulunkulu. Awukazi umbona umshumayeli ephethe iladi engene etempelini efaka ibhuluku, awukazi umbona umshumayeli bephethe izitsha abayintabeni befaka amabhuluku, kodwa ngazi ukuthi kusuke sekufike ukuthi abashumayeli beze ngesabatha etempelini bengabhinqi kodwa bebatshela ukuthi ngesabatha kuyabhinqa kodwa abashumayeli beze befaka amabhuluku. Ngazi ukuthi kusuke sekuphi uNkulunkulu nabakubo owakhuluma ukuthi ngesabatha kuyabhinqa. Usuke sekuphi umshumayeli mayeseza etempelini ngesabatha efaka ibhuluku, usuke uNkulunkulu usuke sekuphi yena uNkulunkulu. Lapha-ke la kukhona okhokho bakhe abafa bengalazi ibhuluku nokho la babebhinqa amabheshu. Namhlanje uza la etempelini la kaShembe eze ngabhinqile, sazi ukuthi bathini-ke bona ngoba phela bathi bona basala ngaphandle uma wena ungabhinqile bahlale ngaphandle bakulinde uphume. Manje uma ungabhinqi usuchaza ukuthi phela abashumayeli bazimisele ngoba wazi ngempela ukuthi yini edala ukuthi bangabhinqi kodwa bekhona amabheshu owashiye bakhabethini bawashiye kodwa beze ngamabhuluku etempelini. Ngazi ukuchaza ukuthini. So phela impela abashumayeli bazama ukuyibuka lento ukuthi ngamanye amazwi bazama ukuthi uNkulunkulu ngelilanga ayini uNkulunkulu bona kukho ukumona ngoba bayazazi ukuthi ehleni suka bebhinqa kodwa mase befika la bafike bafaka amabhuluku wazi ukuchaza ukuthini lo. Socela abashumayeli bazimisele ukuthi uNkulunkulu izolo namhlanje nakusasa kayena uNkulunkulu namhlanje kusasa kasele uNkulunkulu noma yini. Amen. Sizocela-ke ukuthi abantwana baNkulunkulu abazofakaza socela abantu babe u3 ngapha eNtayisuthini babe u3 ngapha kuJamengweni kuhlangene nentethelelo nabaphelele bonke la umkhuluma noma ubani noma ngaba uyigqokile ngomso kodwa uma uphethe inkulumo ethi abakini batheni ngekhala emphefumulo khuluma ngekhala emphefumulo phela ungakhulumi ngokwakini ukuthi wenze ukuthi wenzekani. Cha, okulindele ukuthi umuntu ozokhuluma ozosukuma akhuluma ukuthi batheni abakubo ngekhala emphefumulo, atheni amakhosi onke ala ephakameni ngekhala emphefumulo. Umuntu ozokhuluma yona uzothi ngusibani wakabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abesehlala endabeni. Akhulunywa-ke iphutha la ukhuluma ngami usukuma uzothi abakini bathe ngekhala emphefumulo bengasho ungakwenzi lokho ngoba uzobophisa abakini bakoba balwe nawe. Kufanele ukuthi bathe bengasho. Umuntu ozoza ngapha oza ngoba ethunywa abakubo bethako akathini bekhuluma ngekhala emphefumulo. Uma bekwenze njalo abantu inkosi yokwabusisa. Amen. Uma kumshumayeli uyahlabelela ukuthi ungafika umbhobho kuye nqamuke. Nenkosazana ngokunjalo iyahlabelela fika umbhobho nqamuke, nomkhokheli ngokunjalo uyahlabelela fika umbhobho bese nqamuke.
Lo khulumayo uSiphesihle Nkwanyana waseshowe emasondweni ngaphathwe kwenkosi uNtuli. Bantwana baNkulunkulu bengenza ama video lapha uma kufika ingane ephakathi nezinsuku ingane zesikole. Ngoba ihlale ifika nje la ekhala emphefumulo. Mengenza le video kube khona lesikhathi esenikezwa khona ukumaya. Sekukudala kakhulu kuyinyanga nje edlule. Njalo mengenza le video le ngikhulume ngendlela engayithandi ngidelete wazi kwaba kaningi. Ngaze ngayikhipha ngesonto leli lidlule. Ngayithumelela umshumayeli sengibuza ukuthi injani le video ukuze ngizokwazi ukuthi ngiyikhiphe. Uma sengifikele ukulala ufika isibonakaliso. Lesibonakaliso lesi simane singene ngendluzula nje. Ngisayiphuphela okunye nje kumane kushintsha umoya. Mengithi ngiyibona sengiwesinye isikole, manje lesikole lesi ngiyabona ukuthi isikole esidala sigugile lesikole lesi kuphihlika amawindi indongo ezinye eziwile. Uma ngisamile kulesango lesikole ngizwe lithi wena ukusibonakaliso manje. Buka kahle la ulalele. Mengilalela kuthulakele ekhala umoya namahlamvu ehlahla. Ngithi angisondele kulesikole mengene kulamasango lawa kusathulakele manje kuphuma ingane eziningi. Le ngane lezi ziphuma engathi udaka noma amanzi. Zihlangene le ngane lezi. Mayiphuma le ngane ziza kumina zonke ziyangigunga. Njengoba hlale zingunga mengishutha lapha. Ziyangimemeza le ngane zingibiza ngale gama lezi abangibiza ngalo. Manje into engithusa kakhulu ukuthi lamazwi angimemeza ngayo le ngane ilamazwi le ngane esuke zingimemeza ngawo lapha. Mangiyibuka le ngane lezi zinezihluthu le ngane kodwa ngiyabona ukuthi le zihluthu lezi akuzona ezamaNazaretha izihluthu nje zokuthi kade bahlala la bengagundi iphashile nasebusweni ingcolile. Le ngane mefika zingijabulela zithi awubhuti inkwanyana ziyangimemeza ngalamazi ziyangigunga. Ngisathukile ukuthi hayibo kwenzakalani ngangaqonda nje kwenzakalani. Le ngane isikhathi zingijabulele ezinye ziphuma inyembezi engathi zikhala lokujabula. Uma zingunga engathi ziyangiqhuba engathi ngitanta nazo le ngane lezi zingisa ngemumva kwesikole. Mangiya ngemumva kwesikole ngifika ukhona uShembe unyazi lezulu. Le ngane lezi zingibhushe le ngane zingise kuyena ubaba eduze kwakhe. Ngiguqe kubaba. Ubaba ebesekhuluma kodwa ukukhuluma kwakhe ngoba ngisadidekile ngithukile. Uyakhuluma uthinta umhlabathi. Mekhuluma ngizwe ngasekugcineni esethi ngifuna ukudala konke lokhu kabusha. Mase ngibheke emuva ngithi ngibuka le ngane lezi ade zingiqhuba ayisekho lezi engane sokhona lezi ethe ukukhula wo15 years. Ziphethe amafoni. Uma ngiyibuka ngapha ngasehleni lami sesihleni sesinqele. Ngibona sekukhona inkosi yamaSwati. Igqokele ibhayi leli elorange. Uma sengibuyela kubaba ngifele ngithi lento enzeka la umlando. Athi ngicela ukushutha nayo inkosi. Ngithi mina inkosi yamakhosi ngisacela ukushutha nawe. Ithi inkosi ufuna ukushutha nami. Kulungile mfana ngishuthe kodwa uma ngishutha ungishuthe ngivele kahle. Ngiyakugunyaza ukuthi ungishuthe. Isibonakaliso sifela kanjalo. Sekhona nezinye izibonakaliso ezingididayo. Ngiphupha ngikwamanye amazwe ase-Afrika. Mengikulamaze lawa so ngigqoka iNazaretha engathi ngisuke ngibona ngixoxa nje nabantu baguqile kodwa lokuxoxa kwami ngiyayibona ukuthi ngixoxa ngoShembe la nekhala emphefumulo. Silokho esenzeka njalo lesibonakaliso sokugcina ngayibona ngise-UK eEngland. Nakhona ngigqoka uNazaretha ngamabheshu. Kukhona obaba laba baEngland bafale iketi lezi engathi ikoti. Bagqoka iNazaretha ngaphambili. Nakhona ngiyaguqa lapho engathi ngibachazela ngayo uShembe nekhala emphefumulo. Cela inkosi ngicela inkosi busise nikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yasekuphame. Lo okhulumayo lo okhulumayo ukuzwayo waseMandeni
enkosini yakamathonsi. Nami nginesibonakaliso saleli ikhaya uNkulunkulu angithandile uba ngizolibona ukuba uNkulunkulu ayengithandile uba ngibe kuleli ikhaya ebengikade nginesikhathi eside ngilo ngiyalezwa ngalo kuthiwa hayi bu awuhambe emakhala emphefumulo kodwa kunzima nje ngingazi ukuthi bakwenzakalani ngoba ngikhona la eduze la kwaMasha angikho ngisho kwenye indawo ukuthi mhlawumbe isendaweni eqhelile cha ngila nginethempeli nje ngihambayo ekungavumi kuba mangisuke kulona kunosisi-ke owalokho engiyaleza okwagumede isibongo sakhe wagumede engiyaleza ethi ibhuti hamba ekhaya emphefumulo into zakho zonke ngiyazibona ukuthi ziyolunga ngokuya ekhaya emphefumulo uyazi ngibe nalokho ngidingaza nje ngiyabona nje kube ngazuthi kwayena uyangihlupha nje njalo mengibona ukungibingelela nje ngitshela ngekhaya emphefumulo njalo ngithi mina ngiyanikela la engikhona yini kodwa kuthe ngoSeptember kwakuyisikhumbuzo senyanga yesizulu kodwa kwafika into nje mina ethi angingayi lapho ngabathe ngajika khona lapha erank la gitshelwa khona kwakhona izinje lithi hayi hamba ekhaya emphefumulo ngabathe lathi hayi hamba ekhaya emphefumulo namhlanje ngeza la ngafike ngayizwela indaba zala ikhaya hayi bandla hayi leli ikhaya angazi ukuthi ngalifanisa nani ikhaya lihle kangaka right ke sengedlula lapho nginesibonakaliso lapha bengiqala nqa ukuzosebenza ngilo ngifika nje ngizosabatha kusukela ngonyaka odlule nginesibonakaliso ngila ikhaya ngesonto edlule ngolwesithathu ngathi uma ngisebenza njobe kade yesho lo sisi Magumede ethi angizosebenza la nginikele la ikhaya into zami zonke izoqaqeka zilunge amen amen emase ngisebenza ke ngolwesithathu odlula hayi lo lusuka kulona bizulu belina ema ngisebenza ngikhandla kanzima kungazi ukuthi nje ngumuntu osanganayo nje ngibamba lapha ngibamba ngapha ngibamba mhlawumbe bangibona abanye ngajuluka ngamazi ngathi ite ngoba kuthiwa la ekhaya ufuna ukunikele ngesithukuthuku sakho ukunikela ngemali kubuye kungazweli kufunakala unikele nangesithukuthuku nami ngabamba lelo gama ngasebenza kwathi kulaleni kwami ngayibona bandla ibonakaliso hayi kwaqhamuka ubuthaphu okunye ngikwazi kwakuchaza ukuthini kodwa ngizothatha okubili ngoba nami ngiyagijima okokuqala ngabona kufika umuntu wesifazana lo muntu wesifazana ngimasi sidalo ungilethele ingane uthi le ngane eyami ngithi hawu eyami le ngane ethi hayi ingane yakho le inhle nje le ngane inhle njengaye nje impofu njengaye hawu le ngane ngiyidlalisa iyangidlalisa nje na iyajabula iyahleka yenza yonke into hawu tuku sixoxe nalomuntu wesifazane uthi impela ngilethe ingane yakho le eyakho le ngane kodwa manje ngithi usuka phi nale ngane angangichazeli kahle kuthe tuku kwaqhamuka futhi omunye nalo omunye futhi uzokwenza same naye uma eqhamuka uyaqonda ngqo lo muntu wesifazane ufika uthi lo muntu wesifazane ngikulethele naye ingane yakho kodwa futhi lo muntu uma efika afika acasulo ulo amfica phambili bese kuba nomsindo oxakile bethethisane ke kodwa ingane nawo seyehlisile wayibeka phansi ziyalingana lezi ngane eyomfana le ayiletha mfa yentombazana lefike eqala zinhle lezi ngane hayi wena ufunani la engane mina engizile lapha ngilethe le ngane nalo ethi hey ngilethe le ngane yalo bese ngibona futhi kuqhamuka izwi kimi lithi izwi awuhambe uyobheka lapha ngila ekhaya engathi kuyasetshenzwa ngila ekhaya kuyaphithizela njengoba kuhlala kuphithizela lithi awuhambe uyobheka kulezi zindlu kunabantu bakini abakhona lapha uma ngithi ngiyafika ngempela ngambona udadewethu nabanye ngababona emsamo lapho ugane udadewethu ogane kwamajola naye ngambona wangiphakamisela isandla wathi hawu usukhona but ngithi nami ngikhona kanti wena uze kanjani kwaba kuhle nje ngisho ukuthi ke kwashiwa izilapho lapha khona abantu bakini nami ngiyakubonga lokho ukuthi abantu bakithi kanti bakhona la ekhaya lemphefumulo siyabonga baba Nkosi amen awu ngiyabonga mina wakashozi isibongo ngala empangeni ngelinye ilanga lento siyenzeke isikhathi eside aku 1985 ubaba wami wenza inkulu into esingayazi singayibiza kanjani sasilele nje soyidiphini ekseni awu ngamuzwa uma ekhala kalubulawo baba ehlangene nabafowethu nomfowethu oyedwa nabafowabo bozalo lo nto yashaya kakhulu
yenza angakhona ukuphumula ngase ngahluleka nokuqhubeka nokufunda. Kwakunzima kakhulu, kwakumbango ngokucabanga kwami. Ubaba wedayisa ngenkomo, ubaba kwakuyena umama mhlambe wesesithenjini ngalesikhathi kwakubukeka ngathi ke kunombango onjalo ehamba yodayisa inkomo isithengwa ngabelungu inkomo egcekeni ekhaya kuyisimanga lesimangaliso wasekugcina mehamba ngoyenxa uthi baba wenganaka ukufunda okuphezulu esizwa uyena uma uMagasa wabe sehamba ke wanaye ebank wabhenka imali wayesathi imali wasinika sonke singabafana wathi siyokhula sisebenzele phezukwayo ngalo sikhathi yabekwa lo mali yayi mesifica lapha la mesifika isikhathi meseha kwenzeka izinto ziyaphambili idinga imali wathi ukuthi imali uyibhale ngomfowethu wakwethu uma kanti bakufanele ukuthi imali ayibhale mhlambe ngomunye umdala lo nto uyagcina bambulala umama wami. So namhlanje einsukwini ubaba uyifika kumina uyakhuluma uyabhonga kumakoti ekusuku mebhonga umakoti unesimo sabantu abadala uthi hamba ngiyakubona igama lami ngoba nguphiwa mina uthi hamba bonga uphiwa uyongicelela enkonzo kaShembe phefumulo kanjani ekhaya lomphefumulo yaxolisa ekhaya lomphefumulo ngingazi ukuthi ngizothi kuphi lapho ngivuke ekseni ngibona enye insizwa ekhonza khona msiyangitshela ukuthi hayi ngizohambisa mntakashozi ufike uyibike le ndaba ushuthi ubaba wakho la khona ukubalisa ukuthi wathi kumina ngalesa sikhathi ngiyakubona ukuthi awungixolele kahle bokuphiwa. So namhlanje lento uthi angilethe la ekhaya kuzaxolelwa ngazi into enjalo nje ngiyacela ke ukuthi mhlawumbe nabo uyangizwa ukuthi sengifikile leli ekhaya elikhulu kangaka. Ngiyabonga babakho wabula inyongo impela uyena impela embulala ukuthi wakhipha imali noma wayidlulisela kwabanye. Iqiniso eliphindiwe baba angiqiniseki ukuthi yilokho yini kodwa kwakubambeka kwakuwukuthi kunesimo semali. Ngilungile inkosi ibusise. Igama lami ngubalungile ngwaNtuli ngwasemandeni ngaphansi kwenkosi uMathaba. Mina ekhaya lemphefumulo ngalazi ngosisi owayefika nje emsebenzini. Shuthi sixoxe nje bese engibuza ukuthi ngifike kanjani eNazaretha. Ngithi mina ayikwaba izinkinga. Kodwa namanje okunye ngiyabona ukuthi akalungi kahle. Bese ethi yena ke ubokuye ekhaya lemphefumulo. Ayisihlukane nje kanjalo kwakuzoba ngamaholidi. Uma sengisekhaya ngamaholidi ngaphupha ngingeniswa endaweni kanje nginikela kunezingane la unikela khona ngamashumi ngathi khona ongitshela ukuthi thanda bese ngiyavuka ke ngibuza kwabanye ukuthi kukuphi ke endaweni ekubiyelwe kuyo kunegate ongeniswa khona ngoba kuthiwa angifike ngolesihlanu ngilale ngisabathe bese ke ngiyakhuleka bese ngiyabuza kuthiwa hayi kusekhaya lemphefumulo lapho bese bangitshela ukuthi manginikela ngithi nginikelela isibongo sasekhaya ukuthi siqonde bese ngingitshela abafowethu bangiphe nje nemali yokufika la ekhaya lemphefumulo ngiphelezele na usisi omdala uma sifika la ekhaya lemphefumulo ngolesihlanu sifike sinikele ebese siyolala ngoba ngangimcelile ukuthi ngicela ukuthi alale ekhaya ke imini okhonze eNazaretha abakhonze eNazaretha abakhonze eZayoni. Uma before ngilala bese ngikhuluma nefoni ngikhuluma nobaba womntanami bese siyalala bese siyalala etendeni ebusuku ngiphupha kuthiwa sikuthumile kodwa ubhizi nefoni ngivuke ke ekseni uma ngivuke ekseni siqoqa ke nosisi ngithi hawu sisi buka ifoni yami ichithe ku-ink bazalwana angikwazi kwenza lutho upopopo akusiyo ngisho i-smartphone upopopo athi usisi ngoba ukube besembedeni bengizothi uwile le phone yachitha ku-ink kodwa kwenzakaleni hayi bese ngiyamxoxela ukuthi kuthiwa mina ngibilibelwe ifoni
Angikunakile lokho engikuzele la. Sibuyele ekhaya ke bazalwane. Ebese usisi abaxoxela ukuthi ke ikhaya elinjani leli ekhaya. Okunye ngafe ngakunikelela la ukuthi ekhaya asiboni impumelelo, imali asinayo, abasebenzayo siboleka imali ukhokhe ngayo yonke lo hole ngayo uzuboleke yokuthenga ukudla. Ngangikubona kwabadala ekhaya mina ngokugcina sekukimi ke manje uzofisa ngisho ufike umkhulu athi umkhulu wami wayinyanga afike kumakoti kabhuti athi ke yimi obamba into zenu ngoba mina anizange ningikhumbula ukuthi ningethula isikhwama angiyindawo nginethwa izimvula bese umakoti edlulisa indaba kodwa ingamukeleki aphinda afike futhi umkhulu afike kubhuti obhuti nabo bekubaba ke bakhulume kodwa shuthi kugcine ngaqhamuka isisombululo ubaba ngamaholidi lawe ezikole wangibiza wathi ke sengizoyenza lento kaMkhulu wakho ngoba nithi nje yiyo einsukwini ke bazalwane ubani nobani uqhamuka nephupho ukuthi uphuphe indlentshe emathuneni omunye athi uphupha umgodi ovulekile bese ngiye enkonzweni ka14 bazalwane ngesikhathi kukhulekwa ngibona ekuchitheka igazi indlela futhi ubaba ezowenza ngayo akusiyo le umakoti ayichaza ngizocela bazalwane kumkhulu ukuthi umcimbi ubaba azowenza uthi uzowenza ngesonto lowo ethula umkhulu isikhwama uma kungesikho angathathi umphefumulo ubaba wakho alo Nazareth cha awumncane baba ukuthi eze la ekhaya emphefumulo before kushaya isikhathi amen omncane umnikelele la umnikelele lona likhetho licela ungene enhlizweni kababa wakho eze la ekhaya emphefumulo ukuze athole ukululekeka amen kusibusisi amen Qale mfana Ngiyalikhetha unyazi lwezulu lokhulumayo uMahauta ngokuzala ngizalwa eNtabazo kodwa ngendela lapha eHammersdale enhlangisethempini lasenhlala kahle ekulaleni kwami ngaphupha ngisekhaya kwagogo lapho sasikhulela khona kwakukhona umndeni wami wonke osowadlula emhlabeni kwelinye ikamelo nami ngikwelinye ikamelo ngathi ngilalele kwaphuma umamncane ejabulile ezakimi kodwa babemshila umama wasememeze ekhala bathi nangu Mahauta bangincisha ukudla kwasekhaya lasemkhaya lemphefumulo babejabule bona kubonakala ukuthi badlile basutha kodwa umama yena akakutholanga ukudla ngaphatheka kabi kakhulu ngoba ngazi ngaphimisela amazi angemahle kuthe kusenjalo ensukwini ekulaleni kwami ngabe sengishaya uhlangothi stroke wafika uShembe wangishaya kule ngalo ngangishaye kuyi stroke the mangiphaphama ngathi hawu kanti bese ngigula wafika uShembe wangibuza ukuthi njengoba mntanami ugqoke kanje ugqoke kanjani ngathi baba angazi kodwa mina ngiyagula wathi uphethwe yini ngathi ngiphethwe umkhuhlane wathi hamba fune kuphuze idokwe ngase ngibona ukuthi lelo dokwe lele yileli dokwe lapha ekhaya lemphefumulo sengiyacela ke oShembe baningi wemani noma nje bayibiza ngoShembe unamagama akuShembe unyazi lwezulu unyazi lwezulu la ngishaya ohlangothini ngengalweni la ngangishaya khona istroke laselingitshela ukuthi lo mkhuhlane wakhe kufuneka uphuze idokwe ngabona ukuthi yilona leli dokwe lapha ekhaya sengiyacela ke ukuthi umndeni umxolele kumama okuba akwenza umthethelele amen Yalikhetha inyazi lezulu mina ngwamadiba mina ngwamadiba ngiqhamuka eBhulwa akukho kutheni engizokukhuluma ngoba nginalo ulwazi olanele ngekhala umphefumulo
kusho ukuthi la sathunywa abantu abadala bathi asibazele la ekhaya lemphefumulo ngoba bathi siney'nkinga ey'ningi ezingapheli ngenhlanhla ke lapha ekhaya kuney'ngane abazukulu abamakhosazana manje abantu abadala bayakhuluma kubona ngoba sababuza ukuthi mkhulu kwenzeka kanjani ukuthi iy'nkinga zethu zingapheli wathi umkhulu ukuthi amandla abanawo awanele ukuthi basisize noma sihlushwa abathakathi abakwazi ukusisiza ngendlela abathanda ngayo bathi-ke kuze bathole amandla kufanele sibazele la ekhaya lemphefumulo sabazela-ke la ekhaya lemphefumulo sizobanikelela seza ney'mbuzi okwakuthiwa size nazo la ngicathi size ngonyaka odlule ngoMashi manje sebebuyile-ke manjena bathi-ke asize nezinye imbuzi la sizobalanda ngoba ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu. Bantwana bahle basezulwini siyabonga kumveli nqanga unyazi lwezulu ukuba thina sizukulwane samanje akhumbule okhokho bethu basemandulo nabayisiqalo sempilo zeyibongo zethu ngathi thina sizukulwane samanje siyakubonga lokho sicela ukuthi uNkulunkulu asenze sibe nenhliziyo ezingamaqhawe namaqhawekazi ngoba umlando udabuke ngathi la uNkulunkulu ehlise khona umthombo wakhe wasezulwini okuhlambulula imphefumulo ngesikhathi semihla yethu fanele lokho sikutuse sikhalalisele okokuqala lokho okwenziwa umveli nqange ngoba iziqu zakhe manje sesihlanu ubengakazi akwenze kodwa uzokwenza ngesizukulwane esithina mina nawe kuyinhlanhla kodwa le nhlanhla siyibhasobe ingaphenduki ukufa kithi ingaphenduki isono necala kithi ngokuthi singakhuthali ngeenhliziyo zethu asikhuthaleni ngeenhliziyo zethu iphelele uma siza phakathi kwalomuzi ngoba ushembe imphefumulo abazali bethu uyibutha ngeenhliziyo zethu inhliziyo zethu ushembe uyayiphendula azenze ihisophi yokubahlanza azenze umlotha ukuthi bakhumisana umlotha balamleke azenze intethelelo ukuthi bathethelelane inhliziyo zethu mayilunge kuqala bakhonza abahle basezulwini bantwana baseAfrika uma singena phakathi kwalomuzi ngoba lo muzi ushemba ubekezweni lasemaqadini umuzi wasezulwini umfula wasezulwini mayibonga Nkosi noma ke indaba zibhlungu zisinda kodwa siyacela ukuthi inhliziyo zethu iphelele amen izinhliziyo zethu zibonakala kanjani ukuthi iphelele lento iyayibe ichilo ibe ichilwana naphambi kwaNkulunkulu siyakwenza lokho athi ekhuluma umveli nqange athi mayicela isivumo sebandla kuvuma abantu ababili abese bona ushembe ukuthi bayagula abantu abami sengathi singayijwayeza emathempelini ukuba silandele izwi likaShembe ukuthi uShembe kunesivumo sebandla isivumo sebandla suke sichaza ukuthi siyezwa thina esingaphakathi eparadise ukuthi izwi likaShembe lithini mayibonga Nkosi ngesikhathi sivumela bona abazali bethu ngoba bona abazange bavume besaphila babevuma eindaweni zabo zasezweni bevuma ithixo zomubi abanye babeze bayohlala egodlweni iminyaka emithathu iminyaka eyishagalolunye befundisa into eyodwa kuthiwa vumani bo bethi siyavuma vumani bo siyavuma befundiswa ithixo zasemhlabeni ukuthi bayivume baze bayibethele zingene egazini ngenyongo into mase uyifaka kuwena uyibethela ngenyongo
kuchithwe inyongo nemswane kuthiwa sebeyaphothula bevunyiswa izithixo zasemhlabeni imikhuba yasemhlabeni abazange bavume besaphila bafike ethuneni babhajwa ababhajiswa ile mvume ababeyivuma egodlweni zomajiya zobumnyama manje sebevukile bathuma thina lapha emzini oyingcwele ukuthi sibalalele izwi kaShembe ngoba bavumanga ulalela ngesikhathi ke kucela isivumo sezwi kaShembe isivumo seyibandla usukuvumela bona musu ucabanga usizi akulono lwakho lwabo mawubavumela nawo bathola ukuphefumula ethuneni ukuthi inkosi sesiyavuma asivumanga sesenyameni sivuma phezulu kweingane zethu ukuthi lelizwe olukhulumayo liyikho Nkosi mayibonge Nkosi amen manje kasihlukaneni nalento ukuthi naphambi kwaNkulunkulu eparadise mayicela isivumo sebandla uvuma abantu ababili uyadumala uNkulunkulu hayi ngisho mina ngisho uNkulunkulu umveli nqanga unyazi lwezulu phela into siyiqala emathempelini umshumayeli mayekhuluma acela isivumo sebandla kuvuma umuntu oyedwa yabona umshumayeli kuyagulwa lapha ekhaya asivumi izwi likaShembe mawula eparadise ithi inkosi inyanga yezulu khohlwe iko konke okushiya ekhaya ungacabanga inkomo zakho ucabanga amakhosikazi akho ucabange imfuyo yakho cabanga uShembe mayibonge Nkosi inkosi ilanga lokukhanya yake yabuza ingweve emandulo phezulu kwentaba enhlangano endala inhlangakazi wathi manithandaza lapha esangweni ningena eparadise niyanithini bawuma abantu basho yonke into abayithandayo omajiya bangalezo igadi isiyabafundisa inkosi ilanga lokukhanya uthi cha manithandaza ningena eparadise lapha esangweni ungasibeki isicepho kokuqala uguqa ngamadolo wakho uthintane nenhlabathi inhlabathi umveli nqangi uyashesha ukuconnecta noNkulunkulu thintane nayo ungasibeki isicepho namhlanje abantu mabengena esangweni laseparadise babeka izicepho baleke uzongcola uBrentwood wakhe uChriston D wakhe kuzongcola yonke into ayibalekile yonke lento emphefumulweni yabazali bethu bafuna bona inhlabathi ukuthintana noNkulunkulu ngoba vele basenhlabathini noNkulunkulu ukhuluma nabo ungena enhlabathini abavuse bacindezelwe yithuna uthi uShembe ke maseniguqile thana Nkosi siyacela usikhumule ingxabulela ezinhlizweni zethu bese ubopha le inhliziyo zethu ezizigebengu zingaphumeli ngaphandle icabanga inkomo mazingaphakathi icabanga wena mayibonge Nkosi ngesikhathi ucabanga uShembe uvuma izwi likaShembe uvuma nesivumo sebandla uShembe ukhipha konke lokho ngaphakathi enhlizweni yakho okungena namavundlululo emphefumulo yakini akukhiphele ngaphandle bese kugcwala umoya kaShembe enhlizweni yakho bese angayitholi inxeba omubi yongena ngaphakathi ngoba kugcwele umoya kaShembe makugcwele umoya kaShembe emzimbeni wakho nabazali bakho abasegazini lakho bathola umoya kaShembe mayibonge Nkosi zijwayezeni ke bantwana abahle basezulwini ngiyanxusa la kumveli nqange kunesibhalo la esibhalwa uShembe ziningi kade efunda nje umshumayeli umkhabela izolo nomunye ufundile manje khona la kuthiwa masizazi indlela zomkhululi wethu sizalwa abantu abangazazanga indlela zikaMkhululi wethu babazi indlela zeyifungo zeinyoka benze izifungo zeinyoka nje bade kukhulunywa nje la ethi ucela ukuthi athethelele unina entweni ezimba bezenza ngeke bakwazi ukumthethelela abangaphesheya kwethuna wena ophila ungakamthetheleli wena dadewethu kade uthi ucela bamthethelele sukuma wena qala uthethelela unyoko mayibonge Nkosi nawe enhla isuthi yakashezi sukuma wena uthethelela uyihlo qala kanti ukuba laba bangaphesheya kwethuna balandele wena isho njalo inkosi uthingo lenkosazana ithi wena mnikazi womzimba lo abawusebenzayo uwe kuphela wena futhi oyobatshela ukuthi cha asikule ndlela enisho nansi indlela esiyithathayo ngoba basemzimbeni wakho balawulwa uwe noma bona bengene befuna ukukulawula kodwa mawuthi wena cha asiyele nanga uNkulunkulu engakhona bagcina bebuzana bathi lengane ngempela izosondeza uNkulunkulu noma izoshiya endleleni ayizukufika la eNazaretha abesicabanga izikhundla ishiya endleleni bathi abanye angeke inobuqhawe lengane nobuqhawekazi lengane izosambisa so landela so sifike lapho kuyiwa khona nje umthandazo usho ukuthi ngilandela ngemuva indlela yinde kangaka yoke kuphakameni ephakameni sezulwini ezulwini izulu lomndeni lokuqala lomuntu mayibonge Nkosi
sukuma ke wena ndoda okade uthi ufuna uyihlo wakho ukuthi uNkulunkulu amthethelela ushembe ubuka inhliziyo yakho ukuthi wena uyamthethelela yini woza mnikezela umbhobho nawe dadewethu imneze umbhobho ahlambuluka ngithi lenkundla ushembe uyakhela ukuthi sizohlambuluka hlambulukela abazali bethu nathi asibahlambulukele phela nezeni lo mbhobho lo oboshiwe ngentambo uphi ushezi woza shozi njalo woza nalo dadewethu woza inkundla le ushembe ayibeke ezweni lasemaqadini wayakha ngokwazi kwakhe nangokuqonda kwakhe kunomthandazo la ehlabeleni samashumi ayisishiyagalombili nanhlanu ngonile busweni bakho sweni bakho nasebusweni bezulu awiso lami lingonisile angayephula imithetho uiso lami lingonisile ngayephula imithetho umujomba uyevesini lesine lithi sengonile nangolimi lwami ngakhuluma inkohliso sengonile nangenhliziyo yami ngacunuka ngayo sengonile nangesandla sami ngaphatha okungafanele sengonile nangonyawo lwami ngahamba ehlazweni into esizele ekhala emphefumulo ilamacana lamaphutha oniwe abazali bethu abazizala nabakuthanga nabayizona nabasemandulo nabangaphambi kwabasemandulo benza lento ushemba ayiqophe phansi isililo lesi esikhalwa umuntu esethuneni engadlulile ushembe wasiqopha phansi wathi bantu bami thandazani ngaso nibavumele uma usiphinda usilalisisa kahle sikhuluma ngemphefumulo yabazali bethu abone emhlabeni lokho kona kwabo sekwebeke kithi sekuyithi manje sonayo sonile nangeso lethu sabona into esingafanele ukuyibona kanti sinomona sinomhobholo wayesejika umuntu wabona ukuthi ngcono yena ayithole ngokuthi ahamba ukwenza imkhuba ayothwala namhlanje abantu abathwele inhliziyo yesineke nenhle ayikho ngenxa yemkhuba yomhobholo ukuthi umuntu ufuna ukuba nazo zonke izinto ezidlula ngisho ingqondo yakhe namhlanje kunabafana abanezitezi ezingenayo ifoundation ezihlele emoyeni ngendlela abanemali ngayo mawuthi uyalandela umfana akazaza asebenze ndawo azange azashiyelwe ngishifa ifa phela bagoduka nalo abaningazi bala ngithi abanye babethwele njengoba bethwele iyamlandela impahla yakhe usale kushuquze ekhaya kodwa namhlanje labafana basimeme singalandeli inhliziyo yabantu abanjalo uthi ushembe nazi izandla zakho njena uJehova kuphezona usebenza ngani ngazo bonke abavela phaba ukulahla igazi labo alikubiza izandla zaNkulunkulu ubiza izandleni zabo namhlanje sihleli emagazini ethu kuqhwakele imphefumulo yabantu ababehambe bekhongozela behamba becela bahlele egazini nami igazi labo alikubiza izandla zaNkulunkulu balubiza izandleni zabo baboshiwe boshele leyo mkhuba manje babuya naye bazoqhwakela emthanjeni yethu emkatsheni yethu ebuchosheni bethu naloko kufa nathi namhlanje singamavila umuntu usebenza kancane bese sekhathele sefuna into esheshayo kanti nanga umuntu ohleli nokufa kuye kubhalwe phansi ushembe fika nencwadi esuka naye ezulwini wathi nazi izandla zakho njena uthi ushembe Nkosi busisa umsebenzi wezandla zethu siyakunxusa kwamukela unxusa kwethu awucabanga umsebenzi wezandla zakho usebenze ngezandla zakho wena kodwa uThemba ubusekile mangazange ubusise umvelinqamo futhi uma umvelinqamo ungazange umnxuse lo msebenzi wenza ubusekile Nkosi busisa umsebenzi wezandla zethu siyancenga kwamukela ukuncenga kwethu uma ungazange umncenga uNkulunkulu abusise lo msebenzi wezandla zakho awubusekile kanganani ke lo uthole ngobuqili uzofika kuphi ke kubuseni kwawo uzomnxusa uthini uNkulunkulu ungamnxusa yini uNkulunkulu Nkosi ngicela ubusise lesi sitolo sami engisithathe ngokuthi ngiqale ngichithe igazi ngibomba kanti inkunzi uyobusisa kanjani uzomncenga kanjani uNkulunkulu abazali bethu ke esidabuke
sayimthambo yabo sayisendelabo basemandulo namhlanje babe nethezekile banethezeka ngendlela eyinqamlelayo zobumnyama lokho kufa namhlanje bakubeka kithi nathi sifisa lezo zinto uShembo esesakhela ikhala emphefumulo uthi abantu abamuzani sokhucula leyo nsila ozani sizobadiliza leyo mthwalo ngoba akekho umuntu ongalapha umphefumulo inyama bangayilapha umajiya inyama iluli yalapheka ngisho ngayifaka amanzi ebattery incinze uthi ayancinza bese kuyasebenza nawe uvuma umuntu uyasebenza kodwa umphefumulo ngeke uzulapha umphefumulo ulashwa umnikazi wawo umdali wakhe mayibonga Nkosi ingani ukhona nje umthandazo ubhaliwe ukhumbule Nkosi omsebenzi wezandla zakho wenza lukaDingana umkhululi Zulu sesimzwile umajiya wakabadala abantu wakabadala yini majiya umsebenzi wezandla zakho ukhumbule Nkosi imvelo idalwe uNkulunkulu abantu badalwe umvelinqanga unyazi lwezulu uyena wazini mabekhwehlela bathintwa kuphi ukuze balunge manje umajiya masethu usebenza abantu ubasebenza wayebakhande nini wayebadale nini umajiya njengoba nimthatha abantu ndithi abayekumajiya lapha emakhosombeni abo nasemawenaka waze lapho ukukhanda abantu ukwaze lapho ukhucula insila yabantu umajiya bafile namhlanje okhokho bethu abadlulanga ethuneni badlule bahambe ngendlela yasebumnyameni uqophe phansi uShembe le bakhumbule Nkosi badlula ebumnyameni ngendlela eyosizini uthi uShembe asibuthandaze lo mthandazo namhlanje siudelile omajiya bafika nezingoma zasezweni bayihlabele baphambi kwaNkulunkulu kujayive kwenziwe yonke into kodwa lo mthandazo uthi uShembe siububule ukuze uNkulunkulu athinteke ezulwini akhumbule abazali bethu asawufuni ithi Inkosi unyazi lwezulu nami ngihlabelele kodwa ngisazi ihlabele sikubani ehlabeleleni uShembe ulandela thini into esenzayo uShembe ubuka inhliziyo zabantu akaphoxi mayibotha abantu bayithanda uShembe balandela udle ngokuthi uShembe soficana ngale kwethuna ngikubuza ukuthi ubani wayifundisa lento mntana na umthandazo uqophe phansi 242 imthandazo lapha ekhaya yonke yasineleka futhi mawuthanda ukusinela uNkulunkulu angithi nokhokho bethu babesine egodlweni besine baze babhashe baze babafishane bethi siyavuma besho yonke into ukusina kusokwenzela ukuthi ingene emthanjeni yakho nasemkasheni bomchopho nasemkasheni yamathambo akho nasebuchosheni bekhanda ingene lento ikubusa uyiphile ingakho uyifaka kuwe egazini lakho ingakho okhokho bethu babethi mabeyofundiswa lezi zinto ema-university lawa aseyigodlweni zabo majiya befundiswa yonke into bese kuthiwa abasini bavuka intatha kusakuthiwa abasini ukuze ingene emthanjeni yabo uShembe uthi asiyikhipheni siyamdumisa uShembe ngamalungu omzimba sesimdumise nangokusina nangezigubhu uShembe ufuna ukufaka umoya wasezulwini mayibonga Nkosi hawo namhlanje sesigungquziswa kwamabhetri sesithi manje phambi kwaNkulunkulu sithi ungathi sifake ibhetri khona lesithombe lesi sombuso wamaRomani uJanuary babethi bona uJanuary isithixo lesamaRomani sasibeka ngaphambi kwamasinagogo siqoshwe kade sifaka amasudu sifaka obhuthayi na yonke bese sifaka ibhetri bese kuthiwa abathanda uNkulunkulu wasentshonalanga abadluli lapho banikele emcengezini ngesikhathi unikele lento isethiwe ngesikhathi ubeka imali iyagunquza kanje uthi uyakuvuma uNkulunkulu wase-Europe uyakuvuma ugunquza lezi igxobo ezayibe ngaphambili kuthiwa oJanuary ithixo zabo zamaRomani umbuso wamaRomani namhlanje senza lokho ngoba mawubheka wonke amabandla esinawo ethu asezweni adansa umdanso owodwa kuthiwa namadoda athi nathi siyakwenza lokho
siphikisa uNkulunkulu ukuthi wathi uNkulunkulu indoda iyahlaba iphakamisa isihlangu iphathi ishoba nezintombi lezalapha ekhaya uyiphathisa into eyodwa bese ziyahlaba sidumisa umvelinqange ngokusina nangezigubhu hayi ngokudansa. Abazali bethu bayosinda kanjani? Bantwana abahle basezulwini bayosinda kanjani? Asibuyeleni endleleni zakho umkhululi, masizazi indlela zomkhululi wethu. Asibuyele endleleni zazo ukuze abazali bethu masibalanda sibalethe ekhaya emphefumulo bese bebona nathi into yasigeja. Kwakufanele senze nje. Bangathi siyabalanda okhokho bethu bafike benza lento ebabophayo nabathi hawu ngoba lento kade siyenza nathi ezweni iyasibopha nje. Lezi ngane kanzisho kanjani umehluko ukhona umehluko ngoba kuyafana nasesontweni lethu. Asenzeni indlela zakho ushembe. Bathi ke Nkosi yami uMajiya hayi siyalithuthukisa ibandla. Kanti igama elithi kuthuthuka lichaza ukuthini? Igama elithi kuthuthuka lisho ukuthi qhakambisa into oyicindezele uyiveze noma beyicindezele uyithuthukise uyiveze bayibone ezweni. Ikuphi esikuvezayo masithi senze izinto esiphuma kuzo. Thina phela siphuma ezweni azalelanga kulolu hambo lasezulwini. Thina siphuma ezweni emhlabeni. Siyakwazi konke lokho esikubuka kwenza ukuthi hayi lokho akuzange kubasize ngisho abazali bethu. Masikhakambisa bona-ke emzini oyingcwele sithuthukisa kuphi ubuNazaretha? Ngoba ukuthuthukisa ubuNazaretha ukulenda lento athi uyafika na ubhombela bayicindezela siyiveze obala ibona umhlaba mayibonga Nkosi. Ukuze bathi mabeyibamba lento bona make bayibambe ekufeni bayibamba ngabe sashintsha. Baloku ekuqhweba nje bathi hayi usuyaphuma mntanami. Usuyaphuma kwenziwa nje emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama. Make bayibamba nje bayibamba nomphela. Ababesaguquka umuntu womhlaba uyaguquka. Ingakho ukuthi ungamkhonzi umuntu. uMajiya ngisho ngakhuluma into ekukitazayo ungamkhonzi. Amen. uMajiya usenyameni. Kusasa uMajiya uzokhukhumala afane noflower bese ulandela yena kanti useyokholothe wena akakhonza umuntu kuleli bandla. Amen. Into umuntu okhonzwayo unyazi lwezulu sibakhonzela abazali bethu. Amen. Singamanxusa. Njoba sigqokele ingubo emhlophe nje ingubo yokunxusa iduku lelokulamlimpi yomndeni wakithi nowakomalume wami nalo lonke ulibo lemndeni yakithi iyona ke ingubo esiyigqokile ushembe uthi afakeni liduku ninimboze abantu bami khona mabefika bathi hayi kodwa ningamthinti lo mntwana uzosondeza uNkulunkulu impi iyalo ethuneni uzolamla yona hayi akamakhelwane mayithinta kusho ukuthi kusenempi kini awuvikele umuntu. Lento ke kade singithi lo mbhalo ngithatha sidlule kuwo ithixo zazo zonke zagejwa okhokho bethu namhlanje ziyizithixo zinqumile ethuneni abakwazi ukudlula. Khona la ukuthi khona ngonile Nkosi ngacunuka ngenhliziyo. Khona abantu abaye bacunuke konakala izinto ekhaya ukuthi zikalungisa bacunuke bazone. Lokho abathi kufana nokunyanza. Labantu abayiqhenyayo ngolimi olula lasezweni unyanza uyayiqhenya umuntu uthi noma kuhlanganisa into ezolungisa isimo sasekhaya umuntu anyanza anwebeke konakala izinto eziningi kanti mhlambe uyena umshisi wempephe ekhaya aphimbisa izinto zonke ngoba ngeke zeqiwe lezo ithixoke ziyabavimba abantu ethuneni mase behambile zinqume zivundle nethuna zithi akadlula umuntu nje ukuya kwelamathongo ukuya emndenini. Ngakho ke uthi ushembe ekhuluma nabantwana bakaJakobe nina enikubophayo la kufe kunibophe kufeni. Ngithi ngicangaza noma Mateyu 18:18 noma ubani Mateyu bani kulapho enikubophayo emhlabeni kofike unibophe. Okhokho bethu babopha benza izifungo nezinyoka benza izifungo ezibeni benza izifungo empophomeni. AmaNazaretha siyakuthanda ke empophomeni. Ukhona ushembe empophomeni ufunani lapho ngoba indawo zeyithixo lezo ezale ndoda yaxoshwa ezulwini Lucifer yagijima yacasha emanzini yacasha emaweni yacasha emgedeni yacasha eindaweni zonke zamakhosomba abantu bathanda zona. Kwenziwe izifungo lapha nabanomzana kuthiwa abanomzana phela nami ngisho njalo ngithi into esho abantu bathi inyoka umnomzana. Umnomzana oba umuntu oganiwe nezingane onesithembu mangabe unesithembu onempahla owenza kahle ezweni
abantu abamtusayo wenza izinto nje ezincomekile umntomzane lo kwasukela isilwane sidlala nabantu lo phela sesizwe ukuthi egcineni lezo ifungo zabo lezo ilwane zithi ifuna imbungu akubulawa ingane lakhe akuphuphuma ingane kanti idliwa ile nyoka eyabe kwaukhokho lapha ekhaya wenza isifungo sayo enikubophayo emhlabeni kofika unibophe ezulwini baboshiwe namhlanje okhokho bethu abasakwazi ukudlula ethuneni akasekho lo mnomzana abambiza umnomzana uqhubekile uyofuna abanye abantu phelelwa amandla phela naye lo akasamdingi seyabuya nokufa manje ukhulu uzolishiya inganeni wasithanda uShembe kuhlabelena umfundisi uMathunja athi wangithanda Nkosi angazi uqhubeka lithini lo vesi wayihlabelela njalo ku23 wasithanda uShembe thina sizukulwane samanje wasilethela umfula wasezulwini wawubeka emhlabeni wathi ozani bantu abami sibamukeleze ngethemba sizokhuqula insila yabo sizothetha amacala abo mayibonge Nkosi namhlanje ukhona umenyiwe uyaqala ukufika azi ukuthi uyigugu emndenini uyinto enkulu kade kuhlela umhlangano ngaphesheya kwethuna isho njalo Inkosi inyanga yezulu ithi ngaphesheya kwethuna umndeni uphendula isihogo usenza izulu somndeni mangabe ukhokho wakho wafe yothwala wafela ezigodlweni zomajiya oyinzala abantu yonke inzalo yakhe iza kuye bese kuphendwa kube izulu lasesihogweni kodwa uthi kuyabhungwa khona esihogweni kuthiwa yiphi ingane ezosikhumbula kuthi hayi yona le esokhaleni kanina ushiwa wena ukhona uphila uyiNazaretha ugida wenza yonke into kuthi uyile okhaleni hayi laba kugcwele inkunkuma emqondweni nawo bayicabangela izikhundla ile yangani soyilinda abanendaba ukuthi ingane isazothatha mhlambe 16 years iqine ukhakhayi phela bona basenalo bona ikusasa nesikhathi bangunongunaphakade bayilinde lengane bayeka wena ukhona uyinhlalisutsha kwenu ujamangweni wakwenu uyintokazi yakwenu uyinkosazana yakwenu bakuyeke ngoba bewubotha umqondo wakhe uthambile uthanda izinto ezilula ungakuvumi lokho abakubona abantu bakini uthi uqotho bakubona abantu bakini uthi ukhuthele veza inhliziyo yakhe hayi ukhuthala ngokunikela ukunikela kuyisiko lasezulwini nje ukuthi uNkulunkulu siyamnxusa ngeenkomo nezimbuzi nangemnikelo ezinkomo zephakethe kodwa into ebalekile inhliziyo yakhe iqini ibambelele ikholwe uNkulunkulu izilahle kuye ininge ngaye kakhulu ijule khumbule ngabazali bakho mayibonge Nkosi akushiyo ukuthi ungadlala akushiyo ukuthi ungancokula akushiyo ukuthi ungazenzi izinto ezigitaza kodwa azibe nomkhawulo nazo bese ucabanga bona Inkosi njengoba ngenza lento engiyenza njengoba ngisebenza Nkosi bakuphi bona wakhumfula Nkosi wathi uzobabutha bonke ngicela noma ngabe kuthiwa usebenza eJudiya ngicela njengoba ngikhipha izithukuthuku zami Nkosi ngisebenza noma usekuthuthukweni uyasebenza umshumayeli ukhipha umsebenzi usebenza ngokukhuthala uthi Nkosi ngicela uyibuthi imndeni ivule lamasango uyikhandlela isikhundla ingene ekhaya emphefumulo ngoba kwasho yena uthi ngibabuthele labantu abami nobathola la mayibonge Nkosi uShembe akazantele ithina nje singayiguqukela sibe sikhomba indawo zomajiya ngalithi hayi nalana siyakwenza lokho uyovuma futhi uShembe athi Inkosi ikubusise kodwa uShembe ukhuluma kube kanye umthetho kaShembe uhlehla uyiphambili awuye emuva ingakho kwathi unyawo lunye oliya phambili kuphela lihlehli lemuva singakudala nje sikudalayo lento isho ukuthi nje bashumayeli bakaBhombela khona isikhathi la uNkulunkulu eyakhipha umyalo ukuthi inyanga yezulu yathi la ekhaya emphefumulo abashumayeli babotshela ingane ukuthi ababotshela abantu ukuthi uma befuna ukunikelela ingane ezaphuphuma zachitha zalahla zahushula zenziwa intelezi zenziwa amakhubalo zenziwa abalozi khona lezi ekuthiwa abalozi luthi unyazi lwezulu abalozi bakhiwa ingane ezaphuphuma zachitheka ngoba isuke icushiwe bese ihlanza namafutho ezilwane bese kuthiwa ichiyo siyamthanda uMajiya lapha esigodlweni sakhe ngoba unabalozi ujabulilwe yiloko ukuthi kukhuluma izinto ongayiboni kanti imphefumulo yengane ezithunjiwe nezithwetshuliwe uthi kuShembe manifuna ukunikela lezo ingane njalo ezinye zenziwe intelezi zezimpi zasemandulo inkosazana leyakhuluma ukuthi kwafika umqali wendlela wathi kuneyingane emandulo wonke amakhosi angenwa umoya omubi uLucifer ebhilitile ngena kubaKhunkulu ukuthi akubulawe akubulawe aqaquzisa zomakoti omalokazana ngenyanga ezithize bese kutholakala imbungu yalezo ingane khona kuzokwenziwa intelezi yezimpi uthi lezo ingane zayithathwa amahlwilayo abeke phezulu komcengezi agaya abe impuphu ahlanganiswe namakhubalo bese kwenziwe intelezi kucatshwa amabutho ngaye afakwe egazini layo
abhemiswe wona akhothe yona leyo nsize engane uthi umqalo wendlela siyilandile lezo ngane akwakhiwe umpheme lapha esiphuli wathi isilulu yena sangazi ukuthi nithini isilulu yafika inyanga yezulu yathi umpheme athi akhani khona ngoba sibuya nayo impuphu ufike siyithele phansi le mpuphu esiyithele phansi igcwele amalumbu lifika unyazi lwezulu lifike lihlukanise inyama yomntwana impuphu yomntwana libuyisele eceleni lithathe konke kwamakhubalo ichithe bese iphehla le mpuphu imdale kabusha umntwana imkhulise imenza lingane neminyaka yayo mengabe umntwana owenziwa lemkhuba 17,000 years ago uyoba naleyo minyaka enjalo uthi ke lo mnikelo ke mani unikela anuyizi nina niuphethe ngesandla ninikeza lezi ngane ezincane amazamuva namashesha ngena ngoba zonke lezi ngane umbathi ngube emhlophe nongayimbathili ngube emhlophe nika zona uthi ngesikhathi ninika zonke le ngane ongene nazo zithi wafika unozibanibani wafika usibanibani wakithi uthi zibambelela kuwena bese zibambelela le ngane oyinikazi uyoyibika uNkulunkulu uthi abashumayeli mabethatha imthwalo kufika isikhathi khona isikhathi esithatha imthwalo ngayo nobaba unene nobaba uSimamani siye kushembe insisi zakushembe uthi ngesikhathi belethe ubasket unyazi menikela ubuka ubasket ziphila zonke ingane kufeni nalezi ezoga ezamaqhegu nezalikwazi ziyaphila uthi mase kaphila kuzophila lezi enizalayo uyabona njengoba zizinhle emfaka inansuku nalabantwana bemfana bakhuluma kahle ngoba bakulomuzi awuyithole emgwaqeni ingane khipha inhlambe engaka yenze imkhuba emngaka kanti akukhulumi yona ingane khuluma iselikazi esidala esihamba siphuphumile sikuthuke ngenhlambe engaka uthi uyakhuluma ikubize ngaphansi kweyiketi ingane yakho uphakamisa isandla akhuza umathi ayizoyibulala ingane ufunda phela nawe uthi ingane engaka ngakhipha inhlambe engaka iyithathaphi kanti bayakhala ukuthi abanjani abazalayo thina singazalwanga senziwa into lezi manje ke kube khona lokho athi umshumayeli ngicela ukuyenza eThempelini lami baba uSenjo hayi ungakwenzi lokho wena ungabatshela abantu ukuthi futhi abantu ningabovuma ukuthi abantu baniphathise umnikelo athi ngicela ungiphathele umnikelo uyekhala emphefumulo ngoba thina sahamba ivisitor ngiphathise umnikelo laba abantu abagulana abanamacala abekhe emalini yakho basegazini lakho mntwana kaNkuluNkulu ezo amen akuvunywa abekhe emalini yakho noma ngabe u10,000 abekhe ukuthi phezulu ka10,000 basegazini lakho bafuna wena uzoguqa emfuleni kaNkuluNkulu bese beyibika kumthetheleli uthi inkosi thina ehleli phezulu kwalengane njengoba ibhatalala nkosi thina nkosi sizalwazi ezabulala abanako abefuna ukuhlala bodwa esithenjini asikho isibongo esingenabo abantu abanjalo thina nkosi singamakhehla ahamba nkosi efuna ingcebo sacupha omolokazana bethu uthi baphuphumele izisu sathatha amahlwile nembungu sayothwala ngawo ukuze sibe nenkihlisi sibe nemhlambe inkomo nezimbuzi namhlanje siboshwe ilezi ingane zathatha ukhiyeza ubeke ethala uba njalo ngabe isilila sikho phambi kwaNkuluNkulu ukusizwe nje anikeze inkonzo ageqa amagulu umfundisi egcinela bese ekhala ngengane zakhe uthi inkosi azidakwa zenze imikhuba zifuna ukungilandela kungani elikabani licala kunomthandazo uthi mhla ngilashwayo ngasinda mina ngiyabonga maniwe mkhululi wa mhlazane kwalashwa laba bantu abahamba benza amacala njalo abona ngeso labo bona ngezandla zabo bona ngeenyawo zabo bahamba ehlazweni bawela imfula nemhosha beya kahluntuhluntu majiya beya kagobela beya kabani beya oba beyolanda ithwala abanye bazibawele baye koMozambique baye konke lamazwe aseduze nathi abuye umuntu azoqinisila azoqinjila imidliwe ekhaya azayibethele phansi kuthiwa abafana nami ngiyakhumbula umkhulu wayekho babekhona abafana indukwane ezimnyama nje akazazi ayibhilwe ngani nawe uhamba uyilanda ekupheleni kwezwe kanti umuntu uzobethela ngemphefumulo uzobethela ngenyama zabantu namhlanje imizi yamadoda ichekile kuthiwa bahlushwa umdliwa umuntu othwetshuliwe umuntu othunjiwe lapha ekhaya uma kuthiwa kulethwa amaNazaretha azothandaza amana khulumi
ngiyaxolisa ngicela ukusebenzisa leli gama elilula khona abantu bazisho abayakhuluma isikwerekwere umuntu kanti umphefumulo walanda eMozambique walanda kuphi walanda wabhila wahlanisa nelwane wazolunjwa wafaka kulezi induku ezifakwa emakhaya uthi waqinisa umuzi mhlazane kwalashwa bona laba bantu abanjalo naloku kufa khona ekhaya kuyolapheka mayibonga Nkosi inyanga ngubani inyanga unyazi lwezulu mayibonga Nkosi uyena owazi ukukhanda abantu phela igama elithi inyanga hayi leli nyanga leli kuthi umajiya ngikhuluma mina ngegama elithi inyanga umuntu owazi ukukhanda trade man inyanga yokhuni inyanga yensimbi inyanga yokuthi nokuthi la lisukela lapho igama elithi inyanga la selisale emakhambini ke ngoba abantu sebegcwele usizi landa kakhulu ukuthi inyanga yamakhambi ngoba base beguqula ikhambi lalingenacala kumveli nqangi njengeboza nembozisi kodwa ngoba abantu base benokuchule bakhanda amakhambi ukuthi iboza mangihlanisa namafutha kaXamu hlanza amafutha engulumi hlanza amafutha azokwenza ukufa lo muntu mayithiwa mangimnika ngithi nali ibosa uzokhukhumala isisi bawakhanda bawanyanga kwase kuthiwa lo akasayone useyinyanga amakhambi useyaguqula amakhambi umuntu oyinyanga umuntu okwazi ukuguqula into ukuthatha ukhuni la guqula lenze ijoka alenze isigqiki kuthi uyinyanga yokhuni kwase kusala ke emakhambini wachuma kakhulu ke kodwa uma kukhulunywa ngenyanga kuthiwa inyanga ngubani wemkhulu wami kusho unyazi lwezulu mayibonga Nkosi ngoba uyena wadala abantu futhi uyena uzobadiliza ithi xa bakhuqula insila ngoba uyena wazi leli thambo ngangilikhande kanje lenyama ngangiyikhande kanje yayisingenwa isihlumo sokuthi lo muntu wahamba ogcatshwa ngemkhuba yelwana ogcatshwa amafutha amabhubesi amafutha ezimpisi amafutha lesilwane lesesimbi khona isilwane esimbi esibulala kabuhlungu inkentshane awucabanga umuntu mayigcatshwa ngamafutha lesilwane esimbi kanje esibulala kabuhlungu umuntu nempisi lokuhleze igxaza amanzi emlonyeni umuntu mayigcatshwa ngamafutha leso silwane nangenyama yayo ifakwe emzimbeni yayo kusho abantu akuyena umuntu lo isilwane lesi ingakho mase bevuka emathuneni abanye ngiphuphe ngihlaselwa izimpisi bazofika uthi abeze benjani abantu bakini abahamba bebuthwe begcatshwe ngamafutha ezilwane abanye bedliwe izilwane uthi abeze benjani mabeza kuwe hayi ngongenisa abantu abadala emzini oyingcwele ngizobashayela amatikiti ushayela umuntu egcwele amafutha ezingcabo zezilwane ephethe ikhwama uyomfaka ezulwini phela ebuhleni bokuphakama izulu lelo la esemfuleni kaShembe unyazi lwezulu la kuqhutshula khona insila abantu abaqhamuka emakhaya bakwazi lokho ukuthi makade kuphunywa emalibeni kuye kushiwe yonke emfuleni kuyogezwa emfuleni kulahlwa ishozi kuyokwenziwa yonke into bese kukhushukela ekhaya maye thina safuna ukuya ezulwini nabantu behudula abanye bethukana ngenhlamba wena wangibulalelana wena uyapho nathuzo kwabo bathakatha nathi abona njengoba ngisho nginezinqe ngaka nje ngathakatha wena nginesise esikhukhumele wena baye uNkulunkulu abantu abanjalo wabona uShembe ukuthi abantu abami bayangithanda kodwa beza nemkhuba abesethi uShembe Inkosi kubusisa kanti uShembe buka lempe semva kwakho wayesebona uShembe ukuthi angibakhela umfula nanku umfula wakhile uShembe mayibonga Nkosi ingakho baba usenje the mani sukuma ningasho ukuthi umshumelo wambani umfako lombani abanye baze ngathi bayacula umfako umshumelo bani cha khulunywa ngalola khulunywa ukuthi uqhama kuliphi izwe ngaphansi kwayiphi inkosi ngoba uShembe wayithunywa emakhosini mayibonga Nkosi ezweni ohlala kulona umuntu walelizwe lengabadi mangaba amakhansela phethu bothi mawubhala uthi uZulu mayingwena inkosi uthi uZulu amen mayibonga Nkosi phela abanye seseze lama sesibhalisa imbuzi ubani inkosi yakadayo ukhansela umajiya ayona inkosi ikhansela kulandela ngisho imbamba njengaganiwe ngoba nake yayishaya itoyitoyi kakhulu bese yakhethwa mhlawumbe enye ikhethwa ngesibhamu ubishaya isibhamu kakhulu bese yakhethwa hayi ngoba lo muntu akaziwe ezulwini umuntu uthumela abantu lo muntu umela abantu ezweni emhlabeni sikhuluma thina ngabantu abamela abantu ngisho nangaphesheya kwethu amakhosi kubhalwe ngisho embhalweni abafana bakaJakobe
uthi amakhosi adalwa umveli nqanga. Sizothetha amacala njalo ke lapha ekhaya emphefumulo. Siyadabunga ngoba amakhosi asilela ngemuva kanti amakhosi iwona ekufanele ngabahamba phambili la ekhaya emphefumulo ngoba ubuhle butholakala konkosi, ububi futhi buqhamuka konkosi. Lemkhuba enzeke emzini amadoda babe ifundiswa konkosi. Phela konkosi la kuthathwa khona amajongo ayotrainwa eyofundiswa uba mabutho abese efundisa ukuphatha imizi, afundise ukugada imizi, afundise ukugada abantwana namakhosikazi nezintombi zibuthwe konkosi, zifundiswe ukuphatha kahle abayeni, sifundise umsebenzi wezandla, siphume seyiqeqeshekile seyiganwa amabutho, sezokwakha imizi, ziyovusa imizi nabayeni babo. Konke bakufunde konkosi, mayibonga inkosi. Nemkhuba kuLucifer wangena konkosi, wafika abafundisa imkhuba. Ihamba ijongo lilihle liyongena konkosi, libuye selumthakathi. Kanti la lokho libuka umkhunkulu lo. Ehlanganisa uxamu nofezela namabululu. Kuphume ushaya nabe. Kuphume ushaya umshiye khamsile. Imkhuba yabo ababeyenza. Uyafika lapho uxabana nomne wabo babangamasimu. Ngobuyise ngasekho abesekhumbula into ayifunda konkosi amshaya umfaba nabe. Uyeza umndeni usuhlukana phakathi. Sekhona umndeni wakhe ngale kweqhumo umunye wakhe ngale. Mawuthi ubuza usiko la kaMajiya alifani naleli ngale. Kwahlukana endulo. Sizala abantu abanjalo, siphuma esijwini sabantu abanjalo. Sizoni zalwa izoni ezadabuka ezonini zasemandulo. Ushembeke ukhanda umfundisi incwadi yamaRoma 17 verse 11. Amaroma 17 verse 11 yithi kulapha impela. Ubaba uShozi animnezela umbhobho. Baba uShozi ngizwe uthi ubaba ucela intethelelo. Nezela umbhobho. Wena kufanele umthethelele phambi kwaMveli Nqanga ukuze akwazi ukuthethelela ngaphesheya kwethuna. Ngoba ukuboshiwe enganeni kwethuna kofike kuboshwe ngaphesheya kwethuna, kodwa ukukhululwayo emhlabeni kofike kukhululwe ngaphesheya kwethuna. Wena ke kufanele bakhulule, kuzosiza ngani umbambela amagqubu ngoba mombambela amagqubu uzoloke ebolile ethuneni athi esuka abebuya nokubola azokutshala einganeni zakho nazo ifane naye. Bese kulokuthiwa ukhondolo. Kanti anqanyuliwe ukhondolo. Akaqoqwe le umuntu onaye azogwetshwa umndeni aphucwe nekhaya. Uyabona umuntu mayiphatha isibhamu eqotha abantu, amaphoyisa amthungatha athi ningambambe miyekeni sofika thini simthungathe. Mabe mthola amaphoyisa ambulale mangabe uyabuyisela, mayengabuyiseli amthatha umfake wesivili abese mphuca isibhamu basinda abantu ngabe kusakufa bangabe safa abantu ngoba useyiqoqiwe lo muntu wayofakwa ekhulukuthu lapha. Manje mayishiwa ngaphandle uzoba uvanzi uzoloke eqotha abantu nomthakathi ke wakini nisho la sisho la nithina ngoba nami ngiyakusho baba nasi sithebe kusho mina nawe ekhaya engishisa impela ngithi dlanini cela ungidlulisele kwaba ngaphambili kuze kuyofika kumvelaphi yasibonga. Nina niyazana nina kodwa ningabalani ningabamebi ababengabathakathi. Vele umthakathi akafunakala nonyazi liyasho lithi umthakathi umpasopo ungacwayizi. Abanye bazibakhohlakale bafake la inzipheni. Sasizwe umkhubo babesho njalo bexoxa nomkhulu bethi umthakathi omunye ifaka la inzipheni athi makudliwe esithebeni abese ivuthulula khona la abantu abaza bafunde ubuchwepheshe basesihogweni ngoba nangu nje ufuna ukubulala umuntu. Uthi ke ushembe njoba nithi nina angamenywa oyemthakathi, ubaba wakho wayengena umthakathi nomkhulu wakho wayengena umthakathi nokhokho wakho wayengena umthakathi uyise kakhokho wayemthakathi. Manje ngasamenye isibuthi soba khona lesomcimbi. Ingani ushembe ubhalile la kufunda umshumayeli bongani uJehova maNazaretha kanye nezizukulwane. Akashonga ukuthi nesizukulwane phela izizukulwane ukhokho ugcina khokho wena. Mina nginobaba nobaba omkhulu nokhokho izizukulwane lezo sokuqala empilweni yami mina engiphilayo. Kodwa ushembe akakhulumi ngezizukulwane uthi ake uthi ushembe bongani uJehova maNazaretha nezizukulwane okuchaza ukuthi ezizukulwaneni zonke zokhokho kuze kuyofika olibeni la kuqala khona impande yesibongo isigubhu sesibongo. Ilapho ke ushembe akhuluma ngapha ubhalile wazi washo futhi wagcizelela evezini ufanelwe ukubonga ngamaNazi kodwa kanye nezizukulwane. Awufunde mfowethu incwadi umbolekeni umpopho awusekho omunye umpopho. Khumbula izizukulwane
awubuze isizukulwane saphambili hayi lesi kuthiwa isizukulwane samanje hayi isizukulwane khumbula izizukulwane ake ubuze izizukulwane zaphambili ufunde kahle mfowethu khumbula izizukulwane ake ubuze isizukulwane saphambili awubuze izizukulwane zaphambili uqiniseke uyagcizelela umvenqanga qinisa kule zizukulwane zaphambili ufunisise futhi ngaphambi kwaso koyise baso ungagcini kuso uyofuna koyise baso ngoba thina singabayizolo lokho ke simfunga wayizolo ubhatshwe la emlomeni wethu nakayanga ndawo abazi lutho ukuthi lokufo khona ekhaya kwezilwane na yonke into udakwaphi nosiza abazi lutho insuku zabo emhlabeni seyithunzi basayaluza usakwazi nokulibona ithunzi likakhokho nali likhobhe lihlahle emagqumeni lapha nali likhwili gamuke ebusuku ithunzi seyisithunzi emhlabeni bona bakufundisa uthi ushembe uma kubuza koyise babo abayokufundisa yini ukuthi lokhu kufa kokuthakatha nezikhwama lezi kuqhamukapi bese bekutshela bese bawakhipha enhlizweni zabo uthi thina okhokho bokuqala mntanami sasifuna ingcebo sathwala ubuza uthi ushembe wena ungalithetha icala likamkhulu wakho ebengazona izikhwama zakhe zeza sendulo kungalunga indle hlambuluko ufuna koyenza ekhaya nikhuluma ngokhokho bayizolo nini ukuthi hayi bona babanga inkomo kodwa umnyombo ukuthi baze babanga inkomo anwazi wawusuka kuphi ngiyabonga baba inceme ngamile la ngekho khona iqhaphozi na ngalunga lokho kwenzayo kungazange kufuna umnyombo wezinto ukuthi labo khokho baze babanga inkomo babeyibangelana ngoba phela inkomo yife elisho oyisemkhulu oyisemkhulu bayayaba impahla yakhe ingakho kuthiwe endulo umnomzane wayengafi wayengaphangalala umnomzane wayengashoni ngoba ushembe uyabuza ushonephi ufeleni uphupheleni kodwa umnomzane wayigoduka umuntu ogodukayo ungakanani lokho ungasekho iqhegu nesalukwazi nifani bancane ongakanani umuntu ogodukayo iqhegu nesalukwazi laba bafa bebancane ke babe nini impahla yabo akuze ukusala umsindo emhlabeni kukwejwane bathathwe yini babhujiswe yini amacala abo uthi ushemba ke kubuzweke kwabasendulo ushemba ulande bona ke oyise babo basendulo bangenile ngami nawe bangene nawe la emzini oyingcwele bangenile emzini oyingcwele baba makabongwe uJehova asihlawulelwe siyakho awu baba bafemandu avulekile amathuna awamakabongwe uJehova sihlawulelwe siyakho awu baba bafemandu ibona ke labantu ekhulunywa ngaba bafemandulo abafele impini bangangcwatshwa abafa izalukwazi zafa kubalekwa ezweni kufuduka babulawa kwabulawa ngisho ingane ezengalweni zabo zamemilitwa ingulube nezimpisi namabhubesi nezingwenya lezo ingane namhlanje ibikizele iziswini zeingwenya azinakwanga umuntu ayifunga zaziwa ke sikho ngisho ezibongweni lamakhehla adliwa yanelwa ijozi bafika amabhubesi besanyakaza baqhoboza nezingulube zehlathi abafungwa ngisho ezibongweni abukiwa nangabo kugiwa ngezingane zayizona qala ukuze lokho kuboshiwe emhlabeni nokukhululwayo kukhululwe ngale kwethuna mayibonga Nkosi amen kukwena mfowethu unyazi lwezulu uzokudlulisela ukukhuluma kube ethuneni baba mina ubonga uphikwa ngithi njengoba ukhulumile ukuthi angikuzele ekhaya lomphefumulo cha baba ngiyaxolela kona konke owakwenza ngo1985 ukuthi ke namhlanje ngibonile baba phakathi kwegceke behambile bonke
lokho akuhlanjuluka kuthiwa kakuthengwa imbuzi ithi ngiyakuthethelela baba thethelela ke namhlanje ngicela ungiguqela kumveli nqanga uyazi lezo ngivele kumveli nqanga angipha amandla bese ngigcwalisa izandla zami sizothetha amacala enu ngoba nawe wenza imikhuba eyenziwa abangaphambili sizothetha amacala enu ngoba nawe nenza umkhuba engafanele eyayenziwa abangaphambili ayenziwa abanye ngaphambili baba ngicela ninikeze nangu mama Nkosi kubusise baba. Umama ngithi ngiyamxolela naye ngoba umndeni uwona ongamnikeza ukudla kwamphefumulo wayona naye saphila. Nkosi kubusise mama. Bazi ukuthi babelenza khona abantwana bazi ukuthi uma wayemthakathi ubaba wayemthakathi kodwa sabe ngoba wayeyibuka lento yenzeke ekhaya. Owazi imikhuba yomzali wakhe wayenza wena ungathathi amacala kamzali wakho ulokushwabula lokumthuka wenza yonke into ngoba wayethola isisindo sangaba phambili mxolele wena ucela amandla uNkulunkulu umdilize leyo mthwalo mayibonke Nkosi amen ukuze kudilizwe nalabo abangaphambili abafuqela umthwalo kubo naye wafuqelwa umthwalo uyabona mangase kuzwakala kuthiwa nanga umuntu wakini lapha estopini athi ngibizeleni usibanibani umuntu ozibanibani afike lapha uthwele yonke into uthwele ngekhanda nangomsisu nangayo yonke into ufike wena ukuthi hawo kunjani kunjani uyaphila kodwa ucabanga lo muntu mayiphethe lezi zinto uzozenza njani oyifuqela kuwena nabo bethuneni benze njalo bayifuqela kuthini imthwalo mase beyifuqelileke wena musukulwa nawo mina ngifuna emgoma mina uhamba ugcina uzogcina sekhapheza kumajiya agcine ekwenzela lento abathi uhlangana scope bese kuthatha akwenze akuhlanise nomuntu ozokulule ukuthi hayi lapha kumajiya uzobavala kanti ukuthuma yena ngamasibomu kumuntu ozofike akuthwebule nawe uyakubona phela ukuthi uyalwa wena ukuthi angiyifuna cha mayisefikile ukhokho wakhe athi ngicela umntanami uyongigezela ikhwama noma athi ngicela umntanami ungiqhubele ikhwama umsebenzi wami ungavukulwe na ngizwile khokho noma khokhokazi ngizwile ngiphambi kwamveli nqange njoba uza kumina ngiphambi kwamveli nqange mina ngiyavuma ukuthi lezi ikhwama zakho woza nazo kodwa ngithi ngicela uvume ushemba kwethule mayibonke Nkosi bese uyagezwa ngoba njengoba unginika lezi ikhwama nje onginika zona awukho ezulwini hayi ukuthi uyafunisela akekho ezulwini umuntu ophethe ikhwama noma ezobnyanga noma ezobungoma noma ezokuthatha vele ke iyacaca kodwa lezi ikhwama nje kuthiwa zinhle abanye baze bathi ikhwama zokuthandaza ngazi ikhwama enjani zokuthandaza nazo lezo ikhwama azingeni uthandaza isishembe wena ukwazi ukuthandaza ushembe kuze kugcine sekubhacwa ngoshembe kuthi hayi sabathandazi bonyazi siyisebenzi onyaka hawu ushembe wayengayeka izulu lakhe likhazimla ezemhlabeni nje umhlaba ungcole kanje wayehlulwa yini ukuvela ngewindi ezulwini nathi wemaji awuhamba ungiyele lapha ngoba ngisebenzaka ayikho into enjalo ushembe udela ubukhosi basezulwini ngoba ethanda abazali bethu ingakho ethe mayefika la emhlabeni mayithi qithi ebekunyawo emhlabeni ethi nje qithi elibeka wathi mayisememeza ethi asihlabelele sonke ziboshwa uzani mazulu uzani esango selivuliwe elivaliwe siboshwa uzani mazulu uzani iziphi le iboshwa ushemba akhuluma ngazo akakhulumi ngawo ngoba uboshiwe uhamba umathanda kade esho nje umfethu uthi bengafuni ukuza la ubethanda kodwa usethandile manje weza la uyayilawula yena uze wancenga imndeni ukuthi akeze yena ubengathanda ukuza
ngoba kaboshiwa ayikho into emphoqayo base bembopha abazali bakhe bathi woza mntanami ekhala emphefumulo ushemba akafuni thina esenyameni ufuna lemphefumulo embathi imizimba yethu ephethe ukufa ushembe unomusa ubuka usize silithwele isilo sithina Nkosi ngizobika into zamayilungu nezinto zakho uyithathaphi wena uzala unezinto wena uthi ushembe konke ukuthola oneleni kayihlo ngesikhathi ufika umuntu uthatha ezulwini lasebuhleni bokuphakama abeke oneleni kayise afike oneleni kayise kunesibusiso kunesiqalekiso uyisa amdiliza ambeke okhaleni kanina afike ekhaleni kanina kunesiqalekiso esashiwo unina esuku umama wakho eyishinga ekhaya kwathi uhamba mvundla zokunqanda phambili ephume ufuna umsebenzi eThekwini hamba juba yochujwa phambili uyafica lezo siqalisi isihlele ekhaleni kanyoko udilika nazo usifumbethe ngesandla sokuphosa esikababa usifumbethe ngesandla isandla sokhohlwa esikababa usifumbethe ngesandla sokuphosa udilika nazo udilika okhaleni kanyoko usiphethe lezo iqalekiso noma lezo ibusiso bese ziyamila ikhulu kanye nawo ushembe kodwa uyakwazi ukuqeda into enjalo engathi ushembe ukwazi ukuqeda into engathi ayikazi ibe khona ushembe futhi uyakwazi ukudala into bese ngathi kade yadalwa ingakho kuthiwa ezulwini ukwenza kwenzeke mayibonga Nkosi uzokwenza nokwakini nokwakithi uzokwenza inhliziyo yakhe efunakalayo uqala nekholelwane ethembela kuyena nenesineke ungabhuduzeli usumbonile phela ushembe usulibonile ikhala emphefumulo wawusuqhamazela manje cela ukubuza ukuthi mase unikele imbuzi isiphi isigaba esilandelayo emva kwazo isiphi ujaheni kuyathwalwa yini kanti eNazaretha ungathi abantu ukhuluma ngabantu abahlala ethuneni iminyaka ezigidi behlele ethuneni wena ngomzuzwana nje wena usujahile ngani sigabe senje siyasha ngelandela ngemumva ngemumva indlela inde kangaka uyasho umtholo ngophelelwa amandla ukufika kuPhakameni uma uqhamazela kuthiwa la eNazaretha akugijinywa futhi akhanjwa kancane kodwa kwenziwani kuyaphangiswa mayibonga Nkosi uphangise umuntu bantwana abahle basezulwini imiso nezinkambiso zemiyalo zabantu abafina ukwazi ukuthi uma esefikile ekhaya emphefumulo iziphi inyathelo zokuqala kufanele azenze uma umndeni usuvuma sizoyithula emini mayibonga Nkosi amen nalabo asebaliqala lolu hambo bahamba amagxathi esekufike manje igxathi lesibili ukuthi kufanele benze njani ngoba sebeyilethile inkomo umndeni awusakhuluma lutho sicela ukudlulisa emini lokho mayibonga Nkosi kunabantwana ababantu asebelihambile igxathi ngenxa yamacala abanzi nawo uqinisa sindayo emndenini kade abantu banikela abanye bakunika 2020 2021 2022 2023 imndeni ayifani khona imndeni edonsayo ngenxa ubukhuni bamacala nezinhliziyo zabo kodwa khona umuntu ofika nje ngoJanuary uze imndeni isikhululekile lawo bantu bazoyalelwa kahle emini ukuthi isigaba esilandelayo igxathi elilandelayo lithini amen asho ukuthi basebezolandwa siyababongela khona lo kade ekhuluma ethi abakubo bathe bacela ukuthi manje balandwe ekhaya emphefumulo bakhuluma ulimi olusobala hayi laba bathi sesesangweni sicela singenise ushembe ufika abahamba bakhiphe iziswini zelwana abalande bethunjiwe benamathiselwe emaweni bethunjiwe igodlweni zomajiya bethwetshuliwe befele impini babhunguka bafele egodlweni bafa beyothwasa bafa konke ufa ongaziwe ezulwini ababutha ushembe abathwala ngomhlane wakho banzi abalethe ekhaya emphefumulo abalungisi bese bethi bona sebesesangweni bafuna ukungeniswa nawe ekhula ngomqondo sebekhishwa ubani manje ekhaya emphefumulo belandwe uNkulunkulu ekufeni sebeyiphumela ikhona imfundiso lapho khona ukulunga lapho esibhedlela umuntu mayingeniswe esibhedlela uyayiphumela yini angithi khona lento abathi admission bese kuba khona i discharge ubhalwa phansi
utishetsho ubani njengoba sebesesangwena siphasobe sikhule ngemqondo mabesho njalo uvuke kuseni uthandaza uthi hayi akuzwakali kahle bombondlela bomajiya hawu ekaneni lando usheme nase nithi indlela esangweni kusho ukuthi neqile phela nini manje maneqile ikhonto enjalo kusho ukuthi ayikho into ebenigezwa yona phela usheme nje ubageza lapho ubageza amanxeba nengozi ubuthakathi nomngoma nomfebe nomndine namaqoku namaxabanisi namanuku nako konke ukhohlakala babekwenza ongaziwe ezulwini ushembe bakhuqula abalamule bakhumisana umlotha bathethelelana kuphela amagqumu namazondo kuphela insongo nemshwabulo na yonke into ababenayo izithi kamanga nobuqili nenkohliso nokunyanza nenzondo nokweba nenhlebo izithixo zonke lezo uyabageza uNkulunkulu abese bafundisa ukulunga mayibonga inkosi basho njalo abaka Hosiyana bathi thina sabaka Hosiyana thina lezi ngane zingajaha ukuthi zizosilanda ngoba sahamba emhlabeni thina singalungile ayikho into enhle ayikhona ngisho inzalo yethu sasifundisa imikhuba ekhaya kwakuphilwa ngemikhuba uthi ushembe uzazikhuqula leyo nsila abantu abami nisitshelele lo mfana lo esimthumile ekhaya emphefumulweni yezwa bashumayeli ukuthi bangajaha ukusilanda sobatshela uma sebezosilanda uthi thina sizokhuqula lensila kuhlaliswe esigcawini uthi kunezigcawu ngezigcawu zomndeni wethu owawenza amacala ngokuhlukana abanye basanenkane uNkulunkulu usabashumayeza bakitaza bavume ukuvuma kuqala ukudedela izithixo zabo ngoba lento iba isithixo amanga nenkohliso nenhlebo isithixo ikhulile isiqonga fanele ushemba iqebule phezulu kwemphefumulo yabo isuke uthi mayeseqedile uNkulunkulu ukusigeza abese sifaka esikoleni siyofundisa ukulunga ngoba asikwazi ukulunga asikaze sibe nako ukulunga ngisho isizukulwane sethu esizalayo izizukulwane ngezizukulwane asikwazi ngoba zayincela ukufa kuthina thina esiyimpande yabo ngithe ngicela ungifundele incwadi yamaRoma bese ngiphetha ngayo ngithi 11 verse 16 noma 16 verse 11 umulebo loyingcwele uthi ke ushembe laba bantu ke uma sebethi bona sebesesangweni uqaphele ukhona abantu abaxoshwa umndeni basulwe emndenini khona abantu abangangena emndenini ngoba bafa bezilile khona abantu abangangena emndenini ngoba balahla ubukhosikazi bakho khona abantu abahamba emndenini uthi wahamba olanda inkomo emhlophe ngoba onile wathezilonga vezana adlulele phambili ayozala ingane kaMajiya ebegane kaMkhabela adlulele phambili umuntu azafele khona entabeni mase ubuthi umndeni akatholakali yena mayeseza ukuthi umndeni usubuthiwe ngoba akekho umuntu ongaboni ngaphesheya kwethuna ukuthi kwenzakalani akekho umuntu ongawufuni lo muzi kuphela imithwalo abayithwele basabukuza nayo phambi kwaNkulunkulu kodwa bafuna ingane nesibindi ezobahudula ize nazi imithwalo ushembe uzobathula imithwalo mayibonga inkosi amen bese bebonto imndeni ayiseke ekhaya bese beyohlala esangweni bese bethi singeniseni baloko bevele bethi qamu bevele bese nithi ibona hayi akubona abakini ushemba bala ekhaya emphefumulo abakini mase befuna ugoduka sebelungise uNkulunkulu bayothi silandeni ekhaya emphefumulo mayibonga inkosi njengalo kade ukhuluma indaba ezwakalayo ibona ke zobe sibachazela ukuthi yini kufanele bayilungise ekhaya igxathi lesibili kanti ukuba bayokhonzela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu abaphe usuku ngoba likhonzwa uNkulunkulu umveli nqango abagezayo thina zange sibageza asazi abantu bagezwa kanjani futhi nasibabona abantu asinamehlo okubona asizwa futhi endlebeni asazi kwenziwane ekhaya emphefumulo abantu abazi babe nenhlanhla nina nimbulela imfihlakalo amen funda baba bese siphetha uma ulibo luyingcwele abakini abakonyoko nawonyokolume nabakonyokolume kayihlo kanyoko lonke ulibo lezizukulwane ehlangothini zokudaleka kwakho uma lungcwele wena uyinhlama ke kunjalo nakuwe uzobangcwele uma impande yakho njengesihlahla lesi osibonayo usibona sikhithiza nje sikhuluphele sinjena nje ingoba impande yaso idla umsoco phansi enhlabathini idla ama minerals angcwele uma kungcwele impande yakho Majiya anjalo namagatsha nawe ngoba ungamagatsha mawuthela nenzalo yakho uzobangcwele ngiyabonga baba uma kungcwele impande umuntu impande yakhe ithongo lakho kwesinye isikhathi kuyenza ngabe ithongo ube idlozi lakho kube izinyanya kuba konke lokho hayi kodwa lento ekuthiwa izithutha uzotholani kubantu abayizithutha utholani esithutheni hayi idalo umuntu oyisidalo umuntu onjani ngiyabonga kumveli nqangu unyazo lwezulu ngicela ukuma la
bese sicela ngokukhulu ukuhlonipha baba umshumayeli kaNkuluNkulu bengicela umshumayeli waseSandanezwe asihlabelele isihlabelelo sokuphetha ikhulu namashumi amane nesikhombisa 147 umshumayeli uMkhabela usezwile ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi esizayo useyohloma ngoba yiba bebesifundisa uthi indoda iyahloma izile zulu izolo lizake lelizakele imhlabe emhlabeni wonke lizenini bantu bantu nonke alikhethi nomamonyeli yababiza bungabantu alikhethi nomamonye izintaba nemimango ziyesaba lelo lizwile lelo elo memo zonke zizwe alikhethi nomamonyeli liyamema bungabantu izindunduma zindondoma ngobuningi bazo
ingebazo ziyakubi bigelana zona anazona ziyakuba ziyakuba nelekholevus eyivuso ngokofeka kokofeka leyo mini balegani balegani bantu nonke bantu nonke iyisabeka yisabeka leyo mini wozaneni wozaneni webatengi webatengi wozaneni wozaneni webasweli eniswele eniswele eniswelele leyo ngubo yokwembesa phefumulo liyakufika liyafika lelilanga uzodinga lo phefumulo liyakufika liyafika lelilanga uzodinga lo phefumulo Mm-mm.